Kapag karen kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Iti po yung misang motibo ng Birhen Maria. Para king kapasalamatan daring pamilya ng si Sardas at Luz Medina, Edwin Calma, Early Calma, Christine Joyce Manio, pamilya ng Mary Lane Robledo, Camilla Canlas, Justin Paulo Gomez, Caballas at Ramonedas, Nicaela Sanggalang, Maricar Cabral, Dennis at Feli Doria, Joy J. Jaime Doria, pamilya ng Roland at Mary Paule, pamilya ng Cooper Rachel Paule, pamilya ng June at Shirley Salangsang. Para king Aldorang Kebaitan, Karen Quizon, Maria Nieves Toledo Gozun at Leticia Carion. Para king Special Intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Pamilya Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, Rufina Bondok, Pamilya Manapul at Adriano, Maria Vanessa Dizon, Onin Doria, pamilya ng Eli at Lauren Simbulan, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, at Daryl Francis Sanchez. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, dari Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Teresita Tongyo, Louie Dueñas, pamilya ng Ponciano at Melanie Pamintuan, Elizabeth Cruz, Melissa Villanueva, Honorio Pangan Sr., at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, Franz Edrian at Joan Vinuya, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, Felino Pangilinan Jr. at pamilya Pangilinan. At para king alangangang kapainawan na rin kapatid tamong Mayango Nabie, Dinorma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Asuncion Gonzalez, Alvin Pineda, Elizabeth Simon Bakizal, Dominga Mercado, Gloria Arevalo, Leoncio Harligo Jr., Alfredo Julian Sr., Pining Crisostomo, Rodrigo Benitez, Antonio Mercado, Leonor Bognot, Romy Bognot, Nelson Garma, Luna Arlene Piezas, Marcelita Robledo, Josephine Canlas, Manuel Diaz, Father Michael Laguardia, SDB. At ding sablang kaladwa, kim purgatorio, at detangala ng makaganakapa, karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagon ng banal Espiritu, manatili yasanang parati kay kayongan. At keko ang timurin. Kakaluguran, king kataymikan na rin kay katamong pilubluban, ganakantalang eni at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, hingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Pulinita, ipanigapuko, ka Santa Maria, ang kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Manalangin tamo. O lubos sumayubaya at talanganggang Diyos, binyeme ing nuan a Virhen Maria, ing maligayang induning anak mo, andi mong meto nga asyas ning sikanan, karing sablang mamaus king kasawpana, king kapamilataning pamamilatana,
Maging matibe kami sa naking kasalpandayanan, matutugon king kapanayan at mandatila king lugod. Itingan po aduan me, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro ning kroniko. Iyaring David, pepayawis niyang mitipon ing kabilugan na Israel, karin Jerusalem, para king pamilipat, king kabaning Diyos, kitang lugal as ng David para kaniti. I David, inaus na naman mitipon, ding palipi ng Aaron, ampon ding Levitas. At ding Levitas, pisanan de, ing kabaning Diyos, karing pingga, antimo ing penabili ng Moises, agpangking amanong, pisyag ning Gino kayo. Inutos na kanitang David, karing pamuntok daring Levitas, ing tuldulang kantores, karing kamag-anak da, amanigtigan, karing instrumentos, antimoring alpa, lira at simbalos, ban mikamasaya at masikan at igtigan. Linubdeng makaprosesyon ing kabaning Diyos, at binilire kilub ning tordang pepatalakad ng David para kaniti, at pesidawon lang ayin adurulukan at ayin ning kapayapan king arapa ning Diyos. At inyang i-David, ayari na lang dinawon, ding ayin adurulukan, at ayin ning kapayapan, binendisyonan na laring tao, king lagyo ning Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit pakibat, impong pakibat, tamo ka ring dalit. Ika ing kasaupan ko, o magligtas, a Diyos ko. Ulitan tayo po. Ika ing kasaupan ko, o magligtas a Diyos ko. Ing Gino ya ing suluko at kaligtasan ko. Nino ing pitakutan ko. Ing Gino ya ing kuta ning biyeko. Kanino ko mo tumakot. Ika ing kausaupan ko, o magligtas sa Diyos ko. Agyang libo-libo laring kukub-kub kanako, eya mitakutan ining puso ko. Agyang sagupala kanako king labanan, eko pamurin milako kapanaligan. Ika ing kasaupan ko, o magligtas sa Diyos ko. Metong mong bage ing adwan ko king Gino, metong mong ing paninasan ko. King balening Gino, karin putok nang, king kekabaning biyeko, bakong tamasan, ing yumo ning Gino, migising balang munag, kilub ning templo na. Ika ing kasaupan ko, o magligtas sa Diyos ko. Uling karin, kakambilana ko, kilub ning tuknangan na. King panawuna ning dewakan, sa salakit nako, lalam ning bubunga na. Darayo nako, king panganib, at bibili nako, king bundok amatas. Ika ing kasaupan ko, o magligtas a Diyos ko. Talakad tapuban parangalan ing mayap a balita.
Itangan po, nuan laretang makiramdam king amano ning Diyos at tutuparanda. Ing ginuman na daily kayo, At kehan timurin, pamamasa king mayaw pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya keka o Ginu. King panahon na ito, kabang magsalita ya pa Jesus karing dakaladaw, ing meto nga babayi busal da, kinulasyoya nga na. Nuan niya itangat siyan amig karga keka, at salong sisuan mo, kanitang biingot ka. Dapat nga nang minatbang Jesus, bagkus lang nuan, detang makiramdam king amano ning Diyos, at tutuparanda. Makamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap at magrasyang kabengyan po kay kayong sabla. Anti mo pong tandaning pamananggap tamo, kaniting krusada, karing miindo, larawan ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, makanyan mo naman, ingnuan a San Jose, di nan talapong masika na palakpakan, deting mal alarawan. Inya pong Lunes, adwa pang aldo ing milabas. Akakwentuhan ko po ring mapila na parokyano kay ni King St. Jude. Mekad at sulang ni Keti si Simbala. Ikit ko nandin. Inyang Monday, akasabi ko la, akapagkwentuhan ko la. Reting parokyano, kay ni Kekatamo. Gat panapon po ita. Atin ko po kasing kinumpilan kay ni King Pisamban. After kay pong kinumpil, ining kesal ko napon alalaki. Linwal ko't may kipagkwentuhan ko pa mo, kareting mapilan a parokyano, kaya ni kay katamo King St. Jude. Mi panyaman ing kay kaming kwentuhan, ang yang may sikan-sikan ing uran. Nga da po, reting aduang parokyano, kanako, kabang lilinisan de po, kukuskusan, itang pasbol king arap ning Pisamban. Ngara po, nga naning metong karela, Diyos ko among ing COVID ne enepe tugot. Dakal norugo karing tao ring tatakot. Nga na naman po nitang metong, oo nga naman. Nga na. Mag second demotion niya. Kadwa na ne, sasang ayunan ne. Diyos ko among ne, nga na. Ing COVID enepe tugot, dakal no karing tao, dakal no karing tao ring tatakot. Ene po sinawa, tutune pong makasawa. Nga na, atin iyang punto, karening simbitla ng amano kanapo. Ingkutang, nino mo po kay katamoy ngali, ang yangi kaming pare. Itamongan, ale? Itamongan po. Dakal no ring may perwisyo at mapaperwisyo kay katamo ang yangining panahon kasalukuyan, ale? Dakal no rugo, ring sasawa, sinawa, at makanyan mo naman, misagad at misasagad ang gangeni kay katamo. At dakal no po king tuturing magkakasakit kay katamo. Ngara po, agyuta pa kaya, ang gaparugo kapilan yan. Misadsad ta kaya,
King tutu, magkakasakit tanangan. Pero baloyo po, kareting e ganaganang kapikakon wanda mo king biye. Neng kay nung lawan me, ne po, lawan meng mababo. Masyado yang mailap. Iting sala, iting pagasang lawan-lawan tamo. Ne po, mailap yak e katamo. Karingay ganaganang takot at kapigaga na kanta mo king biye, ing krusada ning Virgen de los Remedios, kambening kayang anak Santo Cristo del Perdon, at ing nuwa na patriarkang San Jose, atin lang pawagangin ni kay katamo. Dating larawan, ning banal na familia ning Nazareth, antira mo waring sasabihan ngeni kay katamo, anak na nga pong San Judas Tadeo, itamongan po. Antida mo waring sasabihan ngeni kay katamo na kaya betala. Ila mismo at tsula, di natangla. Ila mismo, bibisita la. At ila mismo sasabihan da ngeni kay katamong, antabayanan da katamo. Mamantabe la kay katamo. Susopan da katamo. Eno man maglakwan. At tsulang sasaw. At mamantabe kay katamongan. Amen? Sana po, busal na po ring niyayaliwang takot tamo king biye. Lalong-lalo na, nandin po, abanggit kay karing mapila na parokyano, akwento na po, among Larry Miranda, among pot, uling iya pong tatalakada, Paris Administrator, ning San Agustin, ang katalayo pa po, ing Bayod ang Kura Paroko, ne po, kanya pa mo pong August 12, ma-install, ing Bayod ang Kura Paroko. Nandin po, uling clergy day ngayon atin kaya pong recollection nandin at mag-meeting kami king Bicariato. At abanggit na po nga mong Larry, among pot, Miranda, na atin po palang metong a COVID positive king Delta variant king San Agustin. Meteya last week pa. Pero bala mo may bakuna. O ito po, inkwento na. Sana po busal dareting miyayaliwang takot tamo king biye. Dating miindo, pakalmaduan at pakayapan do po sana, ring kapigaga na kandamo. Iti yang aduan tamo, ne po. Kapigaga na kan king sakit, kapigaga na kan king masakit at masakit. Nandin po, kay bat ko sakop, minuli ko, kaya ni king parokya, kabang migugunam ko, king pamanyatangda, reting malalarawan, ot bigla na ako rugong inabala at inistorbo ning uran. Nang dingabak masaya ko po, ay may panaunan nga ko. May kadingaliwa kay kayo makanyan mo din isipan da. Sinilip yung ngaldo nga ko. Penandit mo, ay sinalikot yung pasibayo. Kabang manahimik ko, inguran, inustorbo na ako. May yabala ko. Nga kurugong sinabi, o uran naman, tuknang nakaman. O yan ay bisan tuknang. Painawa nakaman. Atin kay rugong sa salubungan. Nga ko. Pero balo yun po, apigunaman ko. Ang diyang makanano pa kasi kaninguran, ing pamamisita da, deting miindu, king parokya tamo, naagyong pigilan iti. Paganaka po king balang metong kay katamo, mas mayupaya ing lugod dareting miindu, kesa king masikanauran. Mas mayupaya at batimbang yapi naman ing lingap da, ing lunos dareting miindu, kesa king nanu paman at kapilan man, minaing kay katamong kasalpantayanan, ang yang uran pang masikan. Last week pa yan. Last week pa po ingisip ko. Ingisipan ko maka-standby na kinguran. Malulunos ko rugo. Karing ministry on service tamo, pani mo nanda Rico yung Jojo. Lingat, ning kay gurugo, silip-silip ko king stage. Pago brandoro ko din tarpuli ng poreng banderitas, pakirian dala, gang mumuran. Malulunos ko, ingisip ko, maka-standby ingisip ko kinguran. O tetok nang nga ko.
Ing kapigaganakan ko last week pa po. King uran, ayan. Pero obat pinaman, payabala ko, at paistorbo ko, king uran amasikan, nung ing krusada, siguradong datang at datang, neman. Paganaka po, tala po sana papagistambayan, ding puso tamo king problema. Tamo po sana magistambay, karing kapag subukan king biye. Tala po sana papagistambayan, ding puso tamo, karing kapigaganakan at kapag subukan. Kasi po tang bigistambay kaken, no mako kay karen. Be grateful pa rin. Uling mikakabos pa rin. Be grateful pa rin. Uling mikakabos ta pa rin po kingalanganin. Sana king libutad na po ning masakit at dadalanan tamo. Bagyo, kalamidad, krisis, kalupaning coronavirus. Sana po mas akakit tayang malalam at matibe ing lugod at lunos na ningapong ginugay katamo. Ing Diyos yamong tutu, ing makapakalmado at makapakayap, kareting kapikakunwan tamo. Remember, God can write straight even with the most crooked lines. Sana po, king pamamisita da, reting mal-alarawan ng Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, ating nuwan na Patriarkang San Jose, sana po akit tamo. Sana po akit tamo, panamdaman tamo, na dating banala familia ng Nazareth, dakatamo lalakwan. At tsula, susopan dakatamo, antabayanan dakatamo, at lilingapan dakatamo, king biyatamo. Talakad ka man po. Ingno na Birhen Maria, ingasyas ning kasalbantayanan, andabayanan na katamo, king dalan papunta, king anak na. Manalangin tamo ngayon ni Kea, banaya pusan tamo muna man sana, ing kasalbantayanan, kapanayan, ampong lugod, apepakit na, ning nuwanayindong Virhen Maria. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ulitan niya po. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Papanatilinan mula sana king pamanampun ng nuwan na Birhen Maria, ing banal a Papa Francisco, i Florentino ing obispo mi, at ding sablang obispo, pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo, ipanalangin tamo king Gino. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Maging pigagap dasa ding mamuntukan mi king gobyerno, ing katapatan ampong katutuan, asimpanda karing memalen, lalo na karing pakakalulu, magkakasakit, pauli ng pandemya, ipanalangin taking Gino. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Aya po santaya sana ing katapatan ng Maria, ing talaning pamilaganap king maya pabalita, bana pasyag tamo kapamilataning pamibebietamo, ing kasalpantayanan at inggap tamo, king paminampun tamo, ipanalangin taking Gino. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Manakit lasanang kapasnawan, ding pakakalulo, karatunan ding malilili, kapaldanan ding masakit, at kapayapan ng pong kanwanan ding maliligalig, kapamilataning pamipatututa mo king amanuat dapat, king maya pabalita ning kasalpantayanan, kapayanan ang popang lugod, ipanalangin taking Gino. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Sa gananalasanan ning nuwan na Birhen Maria at San Jose, kambening anakra, king maligayang kayaryaning igpa, ding sablang mayango tamong kaluguran, ipanalangin taking Gino. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi.
Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Paraking kapasalamatan daring familia ng Sardas at Luz Medina, Edwin Calma, Early Calma, Christine Joyce Manyo, familia ng Mary Lane Robledo, Camila Canlas, Justin Paulo Gomez, Ding Caballas at Ding Ramonedas, Micaela Sanggalang, Maricar Cabral, Dennis at Feli Doria, Joyce J. at Jaime Doria, familia ng Roland at Mary Paule, familia ng Cooper Rachel Paule, ating familia ng June at Shirley Salangsang. At para king Aldo, ning kebaitan dari Karen Quizon, Leticia Carrion, at Maria Nieves Toledo Gozo. At para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding familia Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, Rufina Bondok, familia Manapul at Adriano, Maria Vanessa Dizon, Onin Doria, familia ng Eli at Lawrence Simbulan, familia ng Derek at Flor Sanchez, at Daryl Francis Sanchez. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Teresita Tongyo, Louis Dueñas, familia ng Ponciano at Melanie Pamintuan, Elizabeth Cruz, Melissa Villanueva, Honorio Pangan Senior at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ning Banalay Espiritu king familia ng Ani Razon, familia ng Antonio at Josefina Guevara, Franz Adrian at Joan Vinuya, Felino Pangilinan Jr. at ing familia Pangilinan. At para king alananggang kapainawan daring kapatadamong mayanguna lalong-lalo na di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Asuncion Gonzales, Alvin Pineda, Elizabeth Simon Bakisal, Dominga Mercado, Gloria Arevalo, Leoncio Harligo Jr., Alfredo Julian Sr., Pining Crisostomo, Rodrigo Benitez, Antonio Mercado, Leonor Bognot, Romy Bognot, Nelson Garma, Luna at Arlene Piezas, Marcelita Robledo, Josephine Canlas, Manuela Diaz, Reverendo Padre Michael Laguardia, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ngala ng makaga na kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. Ginoong Jesus, ing Birhen Maria ngindumo ya ing piyalimbawanan miking pamanuki keka. Apakyapusan mi sana ing pepakit ng tetagan king kasalpantayanan kapanayan ampon lugod. Manapagsilbyanda ka at ding paraming tao. Antimo ing gewana kekabana ning biyena. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
talakad tapo para king pamag-insenso. Manalangin kayo kapatid, manigay kadamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamoy kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Ginulubos banalay pa, king sala ning kasalpantayanan, king kapamilataning pamamilataning maluguday induning talapagligtas, dingayin, ampon panalangin mi, papanatilyan da kami sanang matatag king kasalpantayanan at sasawa king pamaglugod. Itingan po adoan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kaya kan timurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong kinuha Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at pon matulid, suka ng pong makakabos, ing puriya ng pon pasalamatan da ka, kapilan man ang pon nuka rin man, para karing da kalakapagmulalan ning lugod, ang pong grasya at tigtug ning maganakang lugod mo, king nuan a Virhen Maria. Te panatilyan meng rinatan, king mantsana ning kasalanan, amana, at ning kasiran ning kutkutan, mimusingan king pangabirhen na, meging karampatan niyang sangtuaryo, ibat nuka rin niya, iba mibayit ing Kristo, ban mipahayagan timong salaring bansa, at esposo ning banal kapulungan, medilo king ligaya ning anak mo, saslabya king balayan mo, antimong metong atala ning kapayapan, ampong metong asyas ning kasalbandayanan. King mapupupos at ula mi kiti king yato, kakablas mi itang dalit daring anghel ning banwa, kabang pupuryanda ing ligaya mong alanangga, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy, pay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pasalamat yake ka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan, kinuhaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka. At binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan.
Hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan taptan nyo iti, bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpandayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan meo ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban biganap ya king lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ipasiano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepainawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma, Elizabeth, Josefina at Alvin. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Ngawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ding sablang santo, isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambena at kaya, ipang mayupayang kagum ning banal ay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan agad. Nginipon, timong anak nang inampuning kaya katamong malunusan at malugod agino, maus tamong ini kaya karinga manong tiro na kaya katamo.
Ikabas mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, barati kayong may ikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, nating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipakit tapo ngening mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Niyo, ingay katamong malugod at malunus ang Ginoo Yesu Kristo, ing anak daring nuan na indong Virhen Maria at San Jose. Ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws, king apuna ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, at kumayak na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginong Diyos mi, amamantabi king banal kapulungan mo, karing miyayaliwang paralan, pasalamatan da ka, para king sakramentong kaibat may pamong tinggap. Layon, manalangin kambening saut, ning no na indong Virhen Maria, ban maging tutu kami king kasalpantayanan mi keti king yato, kanita tamasan me, ing pamanangal king ligaya mo karin banwa. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Please be seated for some announcement. Our Rosary Vigils and other devotional prayers in honor of Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, ating maligayo Patriarca San Jose, continue. For tomorrow, our activities are as follows. 7 a.m. morning prayer. 7 a.m. to 12 noon, the assigned mandated, the CWL and Kapampangan Choir. 12 noon, midday prayer. 1 p.m. to 6 p.m., the Christian Family Movement and Tuesday Choir. At 6:30 p.m., Holy Mass. Holy Mass offerers, CWL, CFM, Kapampangan Choir, Tuesday Choir, Cluster Praise 3 and 4, and Holy Mass Choir, CFM Choir. Thank you. Si Claude Tapu para king Horacio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit ay ipami,
Lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal lataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring peka punming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan daring memalan. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignagan mo yung pamagtagulaling ding sarili raking pamaglingap karing masakit, mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit, apanawon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Pauna ko na po kayo, naging daratang Domingo, itapong alas 3 ningkat panapon na dapat Santa Misa tamo, bayo tala iyatad, king San Agustin Paris, dating mal alarawan, alata pong misa ng alas 3 ningkat panapon, king Domingo, August 8, impong misa tamo, alas 5 ningkat panapon, itapong regular Sunday Mass sked tapo. Dakal pong salamat. Inginu manatili yake kayo, At kerhan timurin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ingib pa ring pakalulu, king kapamilataning luguda pe pakamal king ima ning anak na. Bendisyon na kayo king kabulasan king kaisipan, ampon katawan. Amen. Yesu Kristo, ing nuwa na bunga ning sepupuna ning nuwa na indong Virhen Maria, igani na kayo sana karing virtud at gawa na kayong lalong kalugod-lugod kaya. Amen. Ing banalay Espiritu, aking upaya na lilungani ing nuwa na Virhen, pagkalama na kayong tula ampon kapayapan, ban makapibyebye kayo antimong metong muking kaisipan ampon puso, king familyana ning banal a kapulungan.
Amen. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.